মিটিঙত হয় আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আদিবাসী চেলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ CWC চিটিং হৈছিলে আমাৰ মেডাঘাট বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত আৰু CWCখনত বহুতখিনি এজেণ্ডাবোৰ আলোচনা কৰা হৈছে আৰু আগন্তুক দিনত BPF দলক কেনেকৈ সক্ৰিয় কৰিব পাৰি গোটেই বিষয়বস্তুটোক লৈ পেলাই আজি কেন্দ্ৰীয় কমিটি আদিবাসী চেলৰ CWC চিটিঙত আলোচনা কৰা হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰৰ মানে নিৰ্দেশত আৰু আমি ভাবোঁ অনাগত দিনত আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যিমানখিনি মৌলিক সমস্যাবোৰ আছে সকলো সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব আৰু এইটো বহুত গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই আমাৰ দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে আমাৰ ইয়াৰ পিছত জিলা পৰ্যায়ৰ এখনকৈ মানে আমাৰ গাৰ্জেনসকলৰ এটা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এই বৈঠকখনত আমাৰ চিফ মহোদয় নিজেই মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ শৈক্ষিক তেওঁলোকৰ সমস্যা ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা বা বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টৰ কথাবিলাক সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ কথাবিলাক তেখেতে আলোচনা কৰিব আৰু মই ভাবোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি BPF দলৰ যদি চৰকাৰ গঠন হয় সকলো আদিবাসী জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিমানবোৰ সমস্যা আছে মাটি বাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আবদুল শিক্ষাকলৈকে সকলো সমস্যাৰ কথাবিলাক যাতে সমাধান হয় আৰু সমাধান কৰিম বুলি আমাৰ দলৰ নেতৃবৃন্দসকলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিবিলাক মানে আলোচনা কৰি আছে মই ভাবোঁ কম দিনৰ ভিতৰত আদিবাসী জনগোষ্ঠীও যথেষ্ট মানে অন্যান্য দিশতো তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব আৰু ৰাজনৈতিক দিশতো তেওঁলোকে মানে যথেষ্ট সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ জাতি জনগোষ্ঠীটোক সমস্যাৰ বিষয়বস্তুবিলাক চাবৰ কাৰণে চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ BPF দলে আদিবাসী চেল বা বিভিন্ন অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ চেলসমূহক মানে গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু আজিৰে 24 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপটো মানে 29 তাৰিখলৈকে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ চেলসমূহৰ CWC চিটিং অনুষ্ঠিত হ'ব 2024 চনৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে কৈ আছে আমি নিজাকে কেণ্ডিডেট মানে প্ৰস্তুতি কৰি আছে আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত সকলো কথাবিলাক আপোনালোকে মানে গম পাব আৰু সময় কিছু আছে তথাপি আমাৰ দলৰ মজিয়াত মানে এই কথাবিলাক মানে আলোচনা অব্যাহত আছে আপোনাৰ পৰিচয় মই চেণ্ট্ৰেল ইউথ কমিটিৰ কাৰ্যকাৰী সভাপতি গোপাল মৰা তাহে কেনা BPF राजनीतिक दल आदिवासी सेल BTC BPF अंडर में विभिन्न जनगोष्ठी सेल बनाव बेंगली सेल दिखा सेल राजवंशी सेल मैनुअल सेल प्रकार आदिवासी सेल BPF राजनीतिक दल विंग विंग तीन प्रथम केंद्रीय कमिटी माने चेतान बैसी सेंट्रल कमिटी दुपुरुब तहकना आदिवासी को आयमा उतर समस्या और समस्या उपर गलमारा होना जेलका आदिवासी को मिद गुटे जेलका ST को एहते हासा जमी को एहते नानान गुटे समस्या और समस्या उपर मिदे रेजुलेशन हतावना और रेजुलेशन BPF दल रेन मुरब्बी तामे मजी हड़ाम हाग्राम महिला देवते सामांगवा दारायकान दिन रे जदि सरकार रे हजुआ तबे खाय तो को जिनिस को कमी माने कार्यक्रम जाते हुयु ओना लगिते मिटे दबी सकाम नदा उपाय ऑर्गेनाइज ते होइला ना प्रोग्राम नदा आदिवासी सेल सेंट्रल कमिटी आमा उपरुम बिंदु सुरेश कुमार हस्ता आदिवासी सेल रे चेतन बेसी माने सेंट्रल कमिटी जनरल सेक्रेटरी BPF राजनीतिक दल रेन मुरब्बी और BTC रेन प्राक्तन चिफ ममता हाग्रामा महिलारी सर उन्हीं दो BPF राजनीतिक दल रे तुरुई गोटेन सेल बनाव कना और उना तुरुई गोटे सेल को मुदखन आदिवासी सेल मिटेन बनाव कना आदिवासी जेतरेन को मंचो मेन कते ओंडे जेमन आदिवासी थोकरेन तिना जाति जनगोष्ठी मेना को उनको को सुविधा असुविधा को जेमन गपाल माराव कते राजनीतिक भावे ना को सुविधा असुविधा समस्या अभाव अनाटन आपको गलमाराव करते जेमन राजनीतिक भावे सरकारी भावे समाधान हो दाड़िया तीन रे दो BPF दल सरकार रे हिजुआ उन रे
तो ओना कारण तेगी नोआ आदिवासी सेल रिया तम दुरुप ताहे कना केंद्रीय कमिटी रिया नोआ कमिटी रे मीटिंग रे ओना को विषय गपाल मारावना आदिवासी जात रे चिको समस्या को मेना और चिको अभाव अनाटन को मेना ओना को बाबत रे तीन गपाल माराव ताहे कना टोल रेन मुरबी मानतान हाग्रामा महिलारी सारा निर्देश लेकाते और ओना को विषय अलग गलमाराव किदा और सॉर्ट आउट किदा हाग्रामा महिलारी सार मानतान उनिले समांगया जेमन दारायकान दिन रे बीपीएफ दल सरकार रे हिजो उनरे जेमन ओना को समाधान दाड़िया से ओना को ये समाधान गोटका ओना लगे नोआ मीटिंग दो ताहे कना मूल सोशल हाइमा से मूल हरमा बीपीएफ दल रेन मुरबी हाग्रामा महिलारी सर कनाय और जेहेतु बीपीएफ दल रेन सभापति कनाय और बीपीएफ दल या विंग्स कान गया से मिटेन ब्रांच कना नोआ आदिवासी सेल नाइते उनिया उद्योग तेगी सलहा तेगी नोआ मीटिंग दो आमा फ्रॉम इंदो आदिवासी सेल केंद्रीय समिति रेन सभापति कना मीटिंग दो कोऑर्डिनेशन Assam Focus.